Anya laki din! Adda na damag ko, friend. Anya mananday ta, friend. Damag ko nga agkalay samot gaya mandari ka ken Paul. Kasta ka di? Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Ay, naimbag pa'y ni Rika a best friend tayo. Agkalay sadan iti boyfriend na. Ay, sana all kunak manlatan. Ha? Sana wala kun kunamat dita. Katadamat ni Norman a boyfriend mo. Apay, awan ka di pa, iti plano yung agkalay sa. Ay, awan pa'y friend. Mabainak mo't ngamin, no siya ababa iti mangibaga iti daytaken kwa na. Sa bagay, matkit di ah. Aywan gayam. Kat, kumusta kay ngay matan ka ni Norman? As usual, naragsak kami lata, nga oray kanayon kami nga agama. Stay strong as they say. Anya? Sapay na ko mga rod, taag-propose matan kanya. Nakadamagamat nga kalay sa Darika ken Paul. Asino ko mapay no saan ani panyang. Imay ngamin dito'y balay idikalman. Among matanday jay. Numero 1 Amarites. Naimbag man tanamuan na adagos. Ngamdata saan pa'y? Mapantay to ah. Tapno awan mo ti may bagbagan ni Rika kada kayong. Ayun mapantayo at talaga. Sana mabalin nga awan tayo iti special nga aldaw jagayem tayo. Aywan ah. Sigurado agumura day jay no saan tayo amapan. Mapantayo friend. Punsyon ang dayjay ko naman. Ay na, sana all at talaga. Marurudak man kan ka. Itay pa bigata sana all at sana all ka. Apay aya. Kat, umapalak nga rod kinirika. Iso sana all ko na. Anya? Ay kat na umapal ka, ibagamatan kini Norman, ngagkalay sa kayon, tapno sumardang ka man asana all. Anya? Makaringrang man ni tilapayag dito ibagbagam. Unay matinday ta kinakiljoy mo, sika bakla. Anya kiljoy nga ibagbagam, pudno man tibagbagak, sana ya. Ibagamon kini Norman, ngagkalay sa kayon, di uray pa inton bigat. Anya? Katuan, tapno amin ang nausar dito'y kasar Darika, kas kumaiti collapsible tent, kas kada kaldero kan paglutuan, day tala mangyayakaran ti aramidan tayo. Anya? Piling, ay ayatin ka unay-unay. Norman. Si kalaing tinakarik na ak iti na idumtong mga ayat. Ngam Norman. Ay ayaten kam at Norman. Si kalaang mo at tinakarik na ak iti ayat. Nga iti kaanuman, katjak tupulos malipatan. Ha? Ay ayaten ka. Ngam kasanon ni Panyang no bilang lang. Si kati ay ayatek. Saan ani panyang? Ha? Iso apang nga asim. Di mo kuman panunutin ti may papankan kwa na. Ngamin, nakasagana ak amakiwin naswas ken kwa na. Itamat laeng, basta lakit di agtalinaid ka kanya. Panyang anak kaw, di ka kumamasay riti bagaking ka ah. Adda ngamin tinakaidanon kanya. Adda ka no ti kasinsinnarak ni Norma na sa bali a babae jay ilay. Anya? Asino tinakaibaga iti dayta kada kayo tatang? Ay saan na napatag no asino tinakaibaga. Ti aramidam, kasaritam ti kayan ayat maw. Pudno man uno saan. Tano pudnaw ay ipagbagam ni Norman. O sige tatang, nagsarak kami, kasaritak ti boyfriend ko. Apay kasta tilangam nga imay dito'y balay, si Kapanyang. Ay, adda parikot ko, friend. Kat, ibagamon ano anya day taaparikot mo, tapna mo. Naku na ngamin ni tatang,
Nga adda ka no nakaibagakan kwa na. Nga adda sa bali a babae a kasinsin narak ni Norman E.J. Ely. What? Ay sus, anya pa lang nga roter aramidam. Inaramid na identikastakan ka. Ngam, pinakawan mo lata. Sa ita, inaramid namanan. Alangan matapakawan ng latan no di kakit maag. Unay matanday ta pa nagsasaom kanyak, friend. Pudno matibagbagakan ka, sana ya. Ay, imbagak mat idikan ka, nga i-break mo an. Ay ngam, kasta matiraramidam ngamin. Iso apaggaayat na kalaan nga paglulukwan. Pagawanan na kumapan niya. Nga masapol ama amuam ti pudno. Ha? Saan kan ngay ayaten? Impagarup ko si kan ti ayatek iti tungpal biyag. Nga nagbitutak. Anya? Agayan ayat kamin kinipiling. Ket iso ti babae akayat ko nga ikalaysa. Saan asika? Anya ka din day tangay bagbagam, Norman. Panunutom kumamot tinagkaduan ta. Dagiti nararagsak ang memories ang kadwata ti tunggal maysa. Pampanunutek mait. Ngam uray anya ti aramideg. Saan kan amayat pa'y akas iti sigod. Idi nagbabae ka. Idi linuko na. Pinakawan ka. Gaputakas taon na panagayat kan pamatag ko kan ka. Sa ita, inaramid mo manan. Kas iti na ko nakita eh. Saan kan ngay ayaten? Iso apakawanan na kuma. Sapay la kumata maaklon mo. Asaan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Anya? Kunaklakit din na sana pudno tinaybagayo kanyang tatang. Pudno madgayang. Ha? Awanan ba hindi dyan, Norman? Babaero talaga. Dahil tatimbagak iliking ka. Inaramid na ni tinaminsan. Iso adakal tinamnama nga ulit-ulitin na. Nagtalaga kan kwa na. Gapot ako na kanyak nga aramidan na ti amin. Tapno lang may panaknak na kanyak tinapod no pa nagbalbaliw na. Gamita. At damanin sa bali a babae itibiyag na. Anya? Naimbag kumamat no napimpintas ngam siya. Saan ba't? Takas la impasikig abigao jay rupa na. Bakbakatan pa'y. Naguyaw ka mo tinanak ka. Ay wala tatang. Uuyawan mo't ngamin at talaga tilangana. Insukat na. Ngamiti kumamat ana pimpintas. Ngam saan mat? Malahos to na nakaw. Ita, amo mo ti aramidam. Likli ka mo na di alalakay. Pag-aasay. Saan mo kumasubyan no bilang lahat? Saan na talaga tatang? Uray ang nyapay ti mapaspasama. Itaman lang ay may kamanan dito'y balay, panyang. Katne, aguray ka. Limlimtag mat day tamatam. Nagsangsangit kan sakit day. One friend, nagsangsangit ka talaga. Nagpatpat nag. Anya? Apay, adda ka di manan saan yun nagkinaawatan ka ni Norman? Nag-break kamikit din ah. What? Taapay manan? Babaero tawanan bain a lalaki. Ay, nako. Amumatan. Idi pay lang a babaero day dyan, Norman. Ngam di mo mat ngamin kabaalan ti makiwin naswasken kwa na. Naaramid ko itan, friend. Inaramid na idinken ka dayta. Ngam pinakawan mo. Isu nga itaan ako na mga damanen sa bali a babae ti biyag na. Ay na, agnakam kakumamot ten panyang. One friend, uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan kun asubyan day jay a babaero? Ah, awanan bain? Ay, anya lagi din dahil kinakutong mo, panyang. Ha? Saan kan samata namang mangan? Saan nga rod, friend? Kasladyak matilmon nga mintimakan. No kasya malaglagip ko ni Norman. Ay, Diyos mayo karadang. Salpagkit di.
Imparik na ken impakita na lang aruden ken ka, asaan anapod no ti panagayat na. Ngam kasta kalata ken kuana, pauna yan. Diyak met mapabasol ti bagi. No aging gaitakot ay ayatek pay laeng. What? Kinapudno na. Kailiw ko nga rodan ni Norman. Iso siguro ti Jack may pangpanganan. Anya! Ay, may stress akman kan ka. Pumanaw ka man langan dito isang wanak. Tama nga no anya pa'y ti maramid ko kan ka. Pa-advise ka, pa-advise. Ngam, marupok ka mat. Hello, Norman. Hello, mahal. Mahal? Pangaasim pa niyang. Agsinublian ta ko man. Maasig ako makanyag. Ha? Impagarup ko ada kami kinipiling ti agkagasat. Ngam saan matgayam. Anya? Amok nga aging gaita. Kat ay-ayatan nagpailaan. Norman. Iso apang nga asim. Agsinublian ta ko ma. Jak gayam ka ba alam ti agbiag no awan ka. Please, panyang, please. O sige, agsarita tanto. Saan pa'y nga ita? Agan-anad ka kumaakanayon, mahal. What? Nagsinublian kayo manen ni Norman, a babaero? Si kakit dimot, friend. Saan kumamat akas ti panagsasaom iti boyfriend ko ang? Anya? Tauray ka sa no ti kinababaero ti may sa lalaki at dalat tamot namnamang agbalbaliw. Ay napanyang. Mabalin apatsag pa nga agbalbaliw ti may sa amamartag. Ngam ti babaero. Ay, uray agtambling ti masikog sa anak amamate. Anya? Ay, jak amo na niya ti ibagakkan ka panyang. Ay! No pakawanam ni Norman, kas kalatay na ibusan iti lalaki dito'y lubong. Gaputa kas taunay apanagayat mo kan kuana nga uray babaero. Agyamanak. Gaputa na pakawanak manen panyang. Napakawan ka. Gaputa ay ayaten ka unay, Norman. Ngamsapay lang kumaa. Tasaanin ang maulit pa'y tinaramid mo kanya. Ikarik, saanin at talaga? No aramidem pa'y iti maminsan, di mo namnamaan ang makisinublanak kan ka. Ha? Iso ano di mo kayat ama pasamak dayta. Agtungpal ka iti ibagbagak. Saan mo kuman asayangin ti maudi agundaway nga empaay ko kan ka. Promise panyang, aramidak ti amin. Tapno agsubli ti sigod a panagayat, ken panagtalek mo kanyak. Day, apay akas na tilang ha manakaw. Nagsangsangit kan sa manay. Kaano lang, ininadlaw ko, akas na unay ti ragsakmaw. Kaputa nagsindoblan kayo kin ni Norman. Agamita, kasta ka manay. Dayta nga rod ti parikot ko itatatang. Anya? Panag ko na. Adamanan sa bali a babae day jay anorman. Ha? Manungaminan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Amok ti ugali day jay lalaki. No inyof na ti cellphone na. May isa laang ti kayat asawan day ta. Adamanan babae na. Ay, jak amaw, no anya ti maibagak itaking kanak ka. Di ka mawatan. Kaputa sipod pa'y, amumutay na babaero na niya lalakay. Ngam pagpakawan ng mutlat tayo ti aming araramidin na. Tatang. Saan na napudnaw ngayat na ita, anak ka? No di kat kinamaag. Kaputa gwapaw, kanayon mo mutin na pakawanay. Ngam nagbabae, kasta unay mo taliday maw. Wah! No imay ka dito balay, tapno agpa-advise. Nasaysayat no pamanaw kan, panyang. Unay kamuton, friend. Pa-advise ka, pa-advise. Ngam di mo matamo ti dungag iti maibalbalakad ko kan ka. Ha? Apay, adamanin sa bali a babae ni Norman. Iso akas ka. One friend. Awanan bain na talaga day jay lalaki. Na ito lang nanti kinababaero na. Ay, sus! Laklakayan lang arudan.
No na ito lang na ti kinababaero na ito lang mo mat ti kinamaag mo. Abay, ni Norman lang ay ti lalaki dito'y lubong. Takas taon ay ti panagayat mo kan kuana, ha? Friend, Ay, yak kaya ti ag sa upay. Kapot di mo tumat lang mayul ulo dagiti ibagbagakan ka. Advisean ka. Ngam kalpasan ti manong aldaw. Madamag kong tulaangan anak isinublian ka manan kan kuana. Useless matlang dagiti nabagas apang magbagak. makapasair mat itirik na ti panagsasaw mo kanya. Ay na, masair ka no masair ka. Awan ti bibiyang ko, iti marupok, akaskan ka. Che! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay parang tarabay.